Kinong yalam ka Khasi Students Union Nongpo Circle hak arpnyo tarik nailur arhajar arpulai. Kilalik bani kendo ia ke District Medical and Health Officer jong ka Civil Hospital Nongpo bandawan patok ket mardor halor ke jinglap ya we tiaru banep hapo gadawai ka balai na kene hospital. Ya kawai kelong kemie ka balalit ban Pak Sumar ya ka kuon ha kene hospital. Katkum kejingtip belayo lum layatho badang haki kindiat singi balalit no kawai kelong kemie na nongpo kelalit banelam ban Pak Sumar ilai kuon ha ka nongpo Civil Hospital. Ha kabakani kelong kemie kalayok diang gadawai ban pendi ya ka kuon ndrai habapoi halayeng kane kelong kemie kalalap ban we penjat tiar banap badu barit apo kane gadawai. Habiyo jingtip balor kene jingja kinong yalam ka KSU balalam kemat da ubaya shanlang karshan lord General Secretary lembat kidikot kili kendo ya ke DMHO menekran halor kene jingja kabala banbu jingma ya kakut kakya newat gejing im kibrio namar kajing bamsingan cuk gidawai baai ne gejaka sumar patba laban kedauru bagane gedegasin kebening kong ban lap ekum kene jingja akan nongpo Civil Hospital. Habai kiran beginong to kubor ubaya chan lang karshan lor ule penpawe kejing sokya halor kene kejingja. Ule thoru bagaseng kamdon ban kento ia kene kejaka sumar. Mereka don kejing sokya balada kum gini kejingja bamsingan ha kidawai ha gini kejaka sumar ia jana kapor kelak ban bu kejing ma ia kibrio kibon Pak Sumar. Nagaliang ka DMHO kala pensyai bahadin kejingyo jingtip halor kene. Nagaliang hospital lengbau medicine officer lapha yang nong muna jong dawai ban phale kejing toket wat bania bat ken sapha banti bania agidawai ban tibru ekadau ke patikena bat yamentahi kidang ap ya ka kaipot ke bapura apo jong bilor dawai bat hapor ko lade pendi sisin namar ka jadi ko man pendi sisin setiap mesti berjanjian mesti lade pendi yo dawai bat hapor mesti bat pendi yang di the dawai ko semoy adin kejing the ni dawai ko semoy te ilapat ba yapo yo ku dawai ko semoy don de bilor pai ha ku dawai ta bede kata nakaliang ni ko seng di ngeriyo komplain yang sukya kan mardor bat ngelawan no mentang singi bendu itu sim medical officer me ko Civil Hospital ko bat nakaliang jingi ni lai kran bat ki bor beri jong kan civil ne budi macho bagi lapha persengi no hayu ni dawai ba persengi so supply hang ne ko pacela jungi yo de dawai bagi dinya so kin kori ba hadu hadin baladep berkut kin kori laune dawai ibit ulong ne umlong ban penkam syaki pajba nomor kum titip menta baya ki hospital sokar ki government hospital kinlap baya ki dawai ki dasin ki bagi ai ki ju ai be da ki dawai ki batat ki generic medicine kim ju ai ki brand medicine ki ba khambha kum kilong ki private pharmacy ki hospital private ki ki dawai ki babha ki dawai ba amram ndai ha ki government hospital pat kin ai ki dawai ba de ki dawai tat lam dong namar ba ki de ki dawai e te ke ka ba long pat jingma ya ki duk ki sup namar ki bawan sa hospital sokar sya ki Civil Hospital kindai be tang ki bru ki ba syam jinjar ki bawan na kulinging beduk usuk namar ba kadai ka hospital na bentai ki jongki ki ba syam jinjar te ka sarkar pat kamdi ben kingsting lane kamdi ben sulet tang dem tang bakadai kita ka hospital sarkar bagin ai kita ki dawai e kin ai ki dawai ki ba mulum mala namar ba kadai pat ke jing imbreu la jai e ya ke jing imbreu muno ben sing bakli namar yaw ni dawai klung gila debdi klung ibadang terus nem la debdi sisen bat khabar sin dan bok bilap no te hang tu kini imne ba ki biloro ki berit ki bapai ki don ki baniro dengan try bawat irang baru kini di itu dawai kini yo bandi itu bilor kan posui ke bentapa te kai ga ba nakaliang jungi ka seng ni pharu ka khobor sa sakar ba yuna dawai de ban khang lut habor ko state jong ka melia ba kide benle ya kan kuri to biang bat hadir jeng kuri sa pilihan peti pajba lau dawai ibit bagin penunkam ban ai si pajba namar kum bolong hadu menta yong ne dawai isuan menero nakaliang jong office of DMHO District Medical Health Officer kim sim madon jingtip sapang kata di hadin menta singi yung komplain jadi ka fast complain wat di DMHO jadi fast complain menta singi ndai jupha ya report ka test sa kasarkar ba kidawai ki babiat ki babiang ki balong ki bomlong ki jupha andre yang jinglap mutasi dalam fas mutasi hene possible stalong po tengim dei bagi wan tasni lo bagi keno ya civil stalong po and the staff to kabodon hene possible stal andre ke jungwan jungi kalau bagi lap ikum kini ja
niwan namar bayau dawai bagi pembiang ane ki wan rak nang ne prosedur stang po na ka office ka dimension kadai wan bang supply jong government supply jong government kidi ben sim kya kana ki wan rak dawai kharsan ar ko sunduk la ko sunduk ki wan rak hane kini kemtip u dawai long bumno u bobiang no bombiang ki se ki pniat baik ki adi ben ai supply ba ki ai baik namar kini kem dojing ki phak do dawai bosniru kini kem ai baik namar kem tip ki peteng sphere den mereka government nang ba supplier nang government lane ka company ke bapa kidi ben simkia wa kimbe ben ai de ki dawai ki batan tang bagi de ki wa ai lane ki bahap kan sami sai ki ba